Hi, mi amukeriwile eka Xitsonga online. Mi ta hi khomela. A hi nga mi rivalangi a ha ri ku lavisiseni ka matirhiselo ya switirhisiwa swa manguva lawa ku endla leswaku dyondzo ya Xitsonga na yona yi ta tlakuka, ngopfungopfu loko hi langute ngopfu timhaka ta Fourth Industrial Revolution. Namuntlha hi ta va hi karhi hi langutile dyondzo ya IMEYILI, ku nga switirhisiwa swa manguva lawa leswi nga ha pfalaka papila ra xinghana loko nkarhi wu karhi wu ya. A hi languteni goza ro sungula hi languta xivumbeko. Hi sungula hi tikherefu. Eka tikherefu ku na mintila ya ntlhanu leyi u faneleke u yi tata. Wo sungula yi ya eka simati@yahoo.com, va copy eka vakunsovo@gmail.com, copy ya le xihundleni eka ivi va tsala lahayani. Copy ya le xihundleni hi liyani hi vitanaka BCC kumbe blind copy hi xilungu. Ivi swa boha leswaku hi tsala leswaku yi huma eka mani na leswaku nhlokomhaka yi ri yini. Hi na vona nhlokomhaka yi xinkhubyana xa masana. Fanele ku va xiphemu xo sungula xa IMEYILI. Swa boha leswaku vuxokoxoko lebyiwani u byi nghenisa loko u lava ku kuma timaraka ta le henhla. A hi languteni goza ra vumbirhi ku nga miri. Miri hi wona wu nga hi khomela ngopfu timhaka nkulu. Hi fanele hi tsala email ya hina hi ku kongoma. Va ri marhambiwa eka xinkhubyana xo tlangela siku ro velekiwa ra nakulori wa hina Masana Chauke, lexi xi nga kunguhatiwa hi ndlela leyi landzelaka. I va tsala siku, va tsala nkarhi, i va tsala na ndhawu. Vuxokoxoko lebyiwani byi na nkoka swinene ku endla leswaku lava va rhambiwaka va ta tiva laha va yaka kona leswaku hi siku rihi na hi nkarhi wihi. Naswona va ri mi komberiwa ku fika hi nkarhi lowu vekiweke leswaku hi ta tlangela no titlonya hi swo nandziha. Tanani na mpahla yo khida tanihileswi nga ta va na ntlangu wa bolo ya mavoko edan'wini ro khidela eka rona. Leswiyani hinkwaswo ka swona hi wona miri wa hina. Mahungu ya komile naswona ya kongoma kambe ya helerile. A hi languteni goza ra vunharhu ku nga mahetelelo. Wo sarisa lahayani a hi languteni xikombiso lexiwani. Va tsale ku nakuloni Sobhuza Khumalo. Ivi xiyimo xa yena lahayani ku va mukunguhati. A hi languteni le makumu. Le makumu ku na ntila lowu kombisaka leswaku u nga namarheta swo karhi. A swi tekeni mahungu ya kona ya tele kambe ku ri na vuxokoxoko lebyi byi lavekaka ku fana na munhu a nga namarheta mimepe yo kombisa laha ndhawu leyi nga kona. A nga ha namarheta nakambe swifaniso sweswo. Emahetelelweni hi ta vona leswaku xivumbeko hinkwaxo xa email xi ta va xi ri hi ndlela liyani. Loko email ya wena yi helerile hi nga kota ku yi vona yi ri hi ndlela liyani. A hi tekeleni enhlokweni swinene leswaku xivumbeko xi na nkoka loko hi karhi hi tsala email. Ku nga vi email leyi ti kombaka onge i papila kumbe xitsalwana. Swa boha leswaku mintila liya u yi vonaka lahayani yi va yi ri kona. Tsundzuka
Email ko va xifambo xo rhwala mahungu yo karhi. Swikombiso ku nga va xirhambo, xitiviso, mahungu lawa hi toloveleke ya rhwariwa hi papila. Kurisa ra wena ririmi Xitsonga online. Subscribe u tlhela u avelana na van'wanyana. Dyondzo leyi yi tisiwa eka wena hi va Xitsonga online.